Hello, option mashaka ndoto kamba nambana vitro mina mandla legere Gingirikani kuma xivani kisi swinoko mi joinile ka Nkanelo wa Gingirikani hamamukela swinene loko ri kimiri vanhu lavantshwa please do the right thing and subscribe to the channel ku loko ho tsika hindle ti show tin'wana n'wina mi nga sele ndzhaku mi nga titimeli mi nga tlhela mi ku hina hi swivona swa wena please subscribe and also hit the notification bell mi tlhe mi khumbana leswi swi verini leswaku mi choose clock yi tlhe ku all ku loko hi ndla ti-video ta hina hinkwato van'wana a va ha tikumi ti-notification hikuva mi fambini ku se mi tlhe mi vuya futhi please unclick the clock and click it again ku swi nga ta balansa swilo a ni la ku heta nkarhi wa n'wina namuntlha guys ni la ku vulavula swilo swinharhu vanhu vanharhu kahle Chavi CMC number 1 then ta vulavula hi Ndavi NOkeri ya hi nga bayizi la n'wina va ti NU hi ta mi vona later Ndavi NOkeri na NOkeri ta vulavula swona ene ta tlhela vulavula hi Papa Rhulani Papa Rhulani hey man of the moment right now what a guy so a vulavula hi Chavi fast hi nge se za hi dya nkarhi vanhu va nga ta va hi bala Chavi CMC hete I think vhiki leri nga hindra na vhiki leri kahle a nge za va kona ka Facebook vanhu vo tala va nga va swi lemukile lava nga kusuhi na yena maybe kumbe vanhu lava va landzelelaku nongonoko wa yena wa ka Facebook va nga va swi lemukile Chavi nga kona ka Facebook yes Chavi nga kona ka Facebook right now hi mhaka yin'we leyi nga kona hey Chavi CMC kuna problem la CMC kuna problem ekulu xona xi lahle phone CMC that's why xi nga ri kona ka Facebook xi lahlangi mara xi ri ku xi humele mhangu Chavi humele mhangu ya kona leyi nga humela kwala va Pitori hala ene me loko ni languta Johannesburg ni compare Johannesburg na Pitori i tindhawu leti loko ni ku Joburg loko ni vulavula hi crime ni nga ku Joburg yi le henhla ku tlula Pretoria but hey who knows maybe ko ani tshama ngopfu kona Pitori so maybe ani na true mara loko ni compare Pretoria na Johannesburg ni nga ri crime yi le henhla ngopfu a Johannesburg than a Pitori mara Chavi u ri yena i lahlekele hi phone a Pitori and a yong lahlekele swo ku lahlekela nje ku humelela swi nga wa very to pickpocket or to pocket pick a ni swi tivi swi vuriwa njhani leswaku loko mi nghena mi ri tindhawini kuma ku n'wana a nghenisa xintiwana a humesa phone i nga yi twi ivi a famba na yona loko se ya tsecha kuma ku hawa ri na yona hi leswi nga humelela Chavi la i va lahlekele hi phone ya vona ta swa va nga ri kona ka next a swi hlekisi guys and then a ni na suggestion man ku ri n'wina mi advertiser ku mabindzu ya n'wina ka Chavi CMC ngopfungopfu mi landzelelaka nongonoko wa yena wa next ka Facebook a ni ta ku why mi nga ndli plan ya ku mi hlenga mali mi n'wi xavela foni yintshwa ene phela foni leyi a tirhisaka a ku ri iPhone so a nge suka iPhone a tirhisa very you know I'm not even a Samsung is a better phone kuna leta tin'wana matile hansi leta ni nge ti vuli very young or xiang titele phone guys a ta ku hlengani mali mi contributor guys mi nga yi tisa ka mina nga yi khoma hi nexe ni nga yi khoma hi nexe ivi ta siya tinambara la tina Capitec mali yakho ni nga yi transfer ni yisa ka yena Chavi ku ri a kumeriwa foni yintshwa because a swi kahle ku phone show leya ya Chavi ya hi hungasa guys vanhu vo tala va swi tiva very next ya hi hungasa show leya so please n'wina mi nga khumbeka swinene a hi ndleni ku ri ku humesiwa timali ku hlengiwa timali Chavi a xaveriwa foni yintshwa ho kombela ku nongonoko ku kota ku ya mahlweni hikuva a ni ma swi kota ku ya mi advertise mabindzu ya n'wina laha ni tshemba ku nga mi charge and all those things no lava ku a hi veni a hi n'wi support hi ndlela ya ku wa hi pfuna na hina swo swi nkarhi wa ku na hina hi n'wi pfuna ne ku hi tota ku vona next hayi alright mi nga rivali ku Chavi xi ndla berini nongonoko wun'wana a hi nongonoko mani berini it's a comedy show a ka Malamulele it's a comedy show ka Malamulele beri laughter is the best medicine show ya Chavi ya comedy ya mafenya liwani ku tala ku va ku na vanhu vo hambanahambana vo endla mafenya va Vatsonga hakanyingi ka show liya ende ka hina it has become a tradition ku ri every December loko ku va na laughter is the best medicine ya vona laughter is the best medicine
kahle se ni swivonini ku nhlelo mzadi ya mina di n'wi rhandza ngo Chavi ka malume ka sahika Chavi ya vona Chavi. So every year in December if ani ya vona Chavi ka laughter is the best medicine. Please look out for that one. Swi ngendleki nga ri kona this year. Laughter is the best medicine. And kuna van as well ni kuna van. I think I'm not sure mara na van iva ari kona Chavi I show leyi endlaku hi ntwana March. So ya leswi na vulavula swona hi Chavi CMC but ana vulavula hi letwana n'wambhuri wa xiyimo xa le henhla ku nga Ndavi NOkeri. I have to stress no, not nu. Kuna NOkeri kuna NOkeri mara i nga ri i xixin'we swilo leswiwani. So Ndavi or Ndavi guys mi ta ni koreketa n'wina mi nga kusuhi na n'wi tivaka ku ri hi pronounce njhani vito ra yena i Ndavi kumbe Ndavi kumbe Ndavi. I don't know Ndavi like how because ro sungula mina ni twa vito ra so mara I Mutsonga Ndavi u tlhomiwe risiva hikuva a ri n'wambhuri wa lembe ra Afrika-Dzonga. So a n'wi hoyozela hi nge hey at least kuna Mutsonga wo sungula Mutsonga wo sungula ni hi yena Mutsonga wo sungula ku va a tlhomiwa tinsiva a va n'wambhuri wa lembe a Afrika-Dzonga ne. That's how I understand it. Mixani loko ni nga landzeleli ngopfu swa ti beauty pageant mi ta khomela. I'm not sure mara ni tiva ku ri ro sungula hi va na n'wambhuri wa so ka hina ka rixaka ra hina Vatsonga. Loko mo xi vona xi nga ri xiyimekayimekini nyana xiyimekini Ndavi xiyimekini Ndavi mi nga chavi I munhu wo saseka swinene Ndavi. Ene ni vona ku nga ri mistake ni vone ka Twitter vanhu lava landzelaka swa ti-Twitter loko hina hi kha hi celebrate ku ri hey tsakini ku na Mutsonga wa hala ka hina a nga wina va ka NOkeri na vona va kha va hi rasela va ka NOkeri hayi NOkeri and he wa ka NOkeri mara ni twisa ku va swivongo kumbexana swa endla ku loko mi ya ka Home Affairs va tsala ku Makhubele instead of ya ku tsala ku Makhuvele va tsala ku Chabalala instead of Chavalala va tsala ku Chauke instead of Chauke. You know swi tele ngolo swi humelaka hi mhaka swivongo maluleke I xixin'we hi ku twisisa ka mina mabasa you know mashava leswi swi humelaka ngopfu loko vanhu va kha va tsarisa swivongo laha handle. So a ni ta twisisa ku na yena I Ndavi NOkeri I wa ka NOkeri ne NOkeri. So n'wina va ka NOkeri you need to slow down hi raseriwa ngopfu tolo vanhu va ka NOkeri ku ri ku va ka NU yena wa ka NO hayi NU ne mara no xi basini shem a va ndlangi xihoxo vanhu lava va nga langala va ku yena Miss South Africa 2022 so a n'wi hoyozela. Last year a ku ri mani ku lalela Mswane loko nga hembi leri ra rin'wana ku ri Shudu Fatso munhu wa ku mala Vendala then ra rin'wana ku ri Zozibini hi swona ne maybe ni nga va ni kha ni hoxisini a ni hi ve na ti-lockdown so swi ya hi bayisisa nyana mara ni vone ka Twitter loko hina hi tlangela ku Mutsonga I winini you know huma hala ka hina Limpopo se ina Miss South Africa vanhu va kha va vulavula hi ku vona va misa Zozibini. And it always happen ku loko ku va na munhu loyi a nga tlhomiwa tinsiva kumbexana ku va crownwe vumiss guys phela na hina hi tshame hi nghenela swa ti-pageant a yo va ka list ya ntungatungo mahala hi tshame hi nghenelela and hi tshame hi wina. A ku ri Mr Khetho Nxumalo hi malembe ndzhaku hi ze hi nga wina va ku I Mandla Lengere hi tshame hi wina phela swa ti-pageant. So loko hina a kha hi tsaka aka Twitter vanhu va vulavula hi Zozi va ku a nge fiki ka Zozi va kha va compare na Shudu you know swi teletele. And ni tlhela ni swi vona na swin'wana na hina Vatsonga hi nga busy swona handle ka vanhu va ka NOkeri. Xasekini xinonta xa vanhu xem ni vone ku ri na lava va kha va claima ku hayi n'wina vanhu va le Giyani njhani siku ra ku rasa so very nkosi na thila va hi byele kahle lava ku no n'wina va le Giyani yimani ku rasa va ku yimani ku rasa vanhu va le Giyani vanhu va le Giyani very fane hi ku rasa. Nkosi na u ri Ndavi u huma hansi ka masipala wa Greater Tzaneen
eka Hosimhlava emugangeni wa Gavaza, swi lava ku huma Gavaza village ehansi ka Nduma. Va tsari ku Nduma la i Nduna, I think Nduna Bule or Mola Ward 28 hansi ka Councillor Good Lungi wa Dinga. N'wina va le Giyani focusani ka Mantsemisa Fish and Clar. Oh, Finish and Clar. So very very hina va le Giyani fane focusa ka Mantsemisa, kahle very fane focusa ka Mantsemisa na Bot Majude. Ya va hi vonaka va hi twangi. Basifana swo rata ku tlema vanhu leswi hi swo swi humelelaka la, mara no man ku ve na response la very n'wana ni fika responda ku munhu wa kha a va n'wi komba ku mani a responda swilo leswiwa ku ri tshamani na xilenta xa n'wina etsanini a ku na rhaku ne hambi manness i swirhakwani. Guys, what are you doing? Kasi ta n'wele ku mi nghena ka social network mi nghenela ku gwarana ku chingelana nsilo ku hi tsaka. Guys, come on man, a hi tsakini hina muwini la a humaka a Limpopo, hina n'wa hi tsakini mhaka ya Ndavi shem, hi tsakini loko hini hi n'wi langute hi n'wi vona a ri munhu a nga saseka. So n'wina mi nga na problem hayi swilo swa n'wina shem, hayi swilo swa n'wina ende kombela mi nga yi katsi ku na madi mi nga yi katsi. So Ndavi i winile han'we hina Vatsonga na hina kahle hinkwenu hi rhandza ku tinyungubyisa hikuva hi ri mu South Africa. A hi tshikeni swa vu tribalism, because swi tele ngopfu na swi vona swi humelela ngopfu loko ku heta ku wina Miss South Africa yin'wana na yin'wana. Van'wana ta vulavula hi loyi a n'wi favor, ku ta vulavula hi va Zozibini, va vulavula hi Zozibini, va vulavula hi Shudu ku a nge fika ka Shudu, va ku my best miss a ku ri Zozibini. Vanhu vo tala loko every time loko ku va na Miss South Africa yi crowniwa va tala ku compare ende swa borha swilo leswi, ende there's always this KZN and Limpopo back and forth and va rivala ku hina a Limpopo phe hina vanhu lava va kahle. I mean loko ni languta Makhadzi, hina Shoma Jozi, hina King Monada, hina president Ramaphosa va huma kona le n'wana kha vulavula ku hey Ndavi a nga humi Limpopo, hey a nga humi Limpopo. Swa kahle se guys, when are we gonna stop this thing? Yeah, when are we gonna stop this thing? Anyway, a vulavula hi yona yaleyo ku ri Ndavi u winile ende na hi tsakini. N'wina mi nga he hi nga vulavuli yena hi ku a hi wa ka hina, ha yimanyana man, yimanyana hi tshikeni hi tsaka na hina hi titwisa tsakini man. We're just happy for her. Hi tsakile ku va hi va na Miss nyana, swantswa nyana ku hi dume ku biha ngopfu Limpopo ku hey vanhu va le Limpopo va bihini va ntimini, you know. Encini leswi a ku saseka leswi sasekile. So hina hi tsakini shem tinyungubyisa. So congratulations to Ndavi NOkeri, vaka Nokeri yimanyana, Nokeri not Nokeri, N-U and N-O swi hambanile. Ya katikala handle ku ri wa ka Nokeri, ya maybe hi nga vulavula ku ri wa ka Nokeri hayi yimanyana. Hi tsakile na hi Ndavi shem, we are happy for her. Congratulations, kahle a hi n'wi beleni mavoko guys, a hi n'wi beleni mavoko Ndavi NOkeri ku va a winile. Hi tsakile. Swin'wana ku vulavula hi swona hi leswiwana, ku vulavula hi buti loyi man, ku na buti un'wana la xikazini la le ku ndle ka huwa swinene very man kwihi hi lava buti lava la ku vulavula hi buti loyiwani. Buti loyiwani i very Papa Rhulani lava swi tivaka laha handle, very Papa Rhulani na yena i tivitanaka Papa Rhulani. Ku na risimu leri a nga ri humesa Papa Rhulani. Mina loko ni n'wi vona ri sungula mujahani loyiwani ni vone ka Nkovana a kha ri cina ka endla huwa kwalani. I munhu wa ku loko o va a ri kona nge n'wi kayiveli na katsongo, swa boha n'wi vona ku dzumba kha ndla ti-up and down laha ka Nkovana. N'wi nga tshamela ka Nkovana mi ta mi byela Papa Rhulani ya rhandza ku ndla huwa laha ka Nkovana laha. So Papa Rhulani u humese risimu man, yi famba na Salani the producer na man kahle famba na Salani the producer la ka risimu leriwani. Na ku mi komba yena a ri na Salani the producer a famba na lekere laha va kha va saseke swinene, va bombile man. Ende loko ni twa va ri a ku ro sungula va vona Papa Rhulani bohilelini no a yi bohilelini lo va na yi le ku hlekeni a yi swi tolovelanga. Bara lekere xa tirha
phela Papa Rhulani wa vona ku loko yi languta loko na ka picture leyi ni nga mi komba hi ya khale hayi man Papa Rhulani va tirhe ngopfu va yisa lava ku va ku va bombisa nyana va yi tsundzuxa vukhale bya yona Papa Rhulani swi kahle ngopfu leswi swi nga endla hi lekere na silent producer so va humese risimu swin'we mara Papa Rhulani munhu loyi a kahle a tirhandela ku cina na xibelani loko ni langutini laha ni vone picture ya xibelani nga ri va tirhandela na ku cina xibelani Papa Rhulani i munhu wa kahle ngopfu Papa Rhulani ni vone ku va kha va ri na handle ka liwani ku na liya ya khile ni vone se Papa Rhulani phela already se va kumela ti-gig guys risimu leri ra Papa Rhulani a ri nga ri na 24 hours loko ni vona a kha a ri ka ti-gigs gig leti nga kona already se ile ka Road to Magayisa Day i show leyi endliwaku hi va Gagashi ne lo nga hembi na va Limpopo Roots lo nga hembi la i bele ku endleni show le and Papa Rhulani already se va nghenisiwini la ka line up va share stage na makhadzi so a va billing maboko Papa Rhulani va humese simula very option xigazeni kumbe va ku hileswo Papa Rhulani bangori simera ni ndle reaction ya rona ku ngeza mi ri vona ni ta vekela link class mi click mi vona simera Papa Rhulani va kha va ndla swilo swa straight so i swi kahle leswi nga endla hi silent producer a famba na lekere the stylist va yi hlambisini shem a va yi manage man va yi manager swi ya henhla swi ya mahlweni hi ni yi tsakini loko hi vona i vanhu va talenta ya so swa kala va tele ngo vanhu va so kuma ku va na talenta mara kuma ku vo pfumala munhu loyi a nga ta fika va phusha kumbe xana loyi a nga ta fika va nyika opportunity nkarhi wun'wani you just need an opportunity you know kumbe munhu un'wana a nga ta kota ku advise ku pfuna lana laha ku ri hey endla so khoma laha you know nghena laha you know i nge swi koti swin'wana i ri wexe hina hi le ku kaka yini kwalaho yo yimela un'wana ku hey tana laha ku vona ku le ku ndleka yini nghena laha wona so swi kahle ku loko vanhu van'wana loko mi va vona va na talenta mi va pfuna man so I'm happy for lekere and already se ku na ti-gig leti va nga plana I think ti 20 ta August va ta va rile a Amos Resort mani ku tivile kwini guys a Amos Resort mi ta mi byela n'wina laha hansi ku na cocktail vibes a Amos Resort ti 20 ta August bye bye Shirami bye Shirami se nghena ka August my only problem with that good line liya a yi hoxiwanga ka single liya ya Papa Rhulani already se Papa Rhulani phela a vele ku dumeni va dume ngopfu va fambe va endle ti-gig tinharhu sini or 4 risimu ri na 2 days or 3 days no nga swi tivi mara ra ha ku huma ra ha ri fresh and beat ya kahle nga endla hi silent producer so a va hoyozela Papa Rhulani shem a va hoyozela swa kala leswiwani xikombo xi tirha hi tindlela to hambanahambana vanhu van'wana va ku vona va twa hi nga ri vutomi bya vona byi helelini va hetini hi wena kasi xikombo na plan ta xona so ho tshemba ku ri is not a one hit wonder ku fana na van'wana ni nga va vona laha handle laha ni vone yi bombile swinene Papa Rhulani munhu wo rhandza ku bomba phela va ri le Simple Kitchen va kha performa siku ra kona a yi bombile Papa Rhulani munhu wo rhandza ku bomba Papa Rhulani ya tsakisa hi ti-post ta yona I know yi kahle man it is good man hina hi tsakile man mara at least va share stage na makhadzi you know it's a good thing and they tlhe ku cincangi ya ba xibelani Papa Rhulani i munhu wo tirhandela ku cina na ku rhasa mara very hey hina tinyimpi mara a yi hungutani loko yi hunguta tinyimpi a yi ta va yi ri kahle ngopfu Papa Rhulani ene munhu wo hlekela ya swi kota ku hleka Papa Rhulani so a hi hlekile laha handle a hi tsakile hi bye bye Shirami hi se hi nghena ka August no swi kahle man hi tsakile na hina la ka Nkanelo wa Gingirikani hi nge Papa Rhulani na moyozela single yangu na yi kahle swinene and ya nandziha ya cineka swinene so yana na mahlweni Papa Rhulani mi ndla tin'wana tingoma ho tshemba ku you're not the one hit wonder swa humelela sweswo I know va lekere khomisa sweswo man mi n'wi pfuna misa lowa a mahlweni a tirha man a tirha ya mahlweni man you know he's such a vibe this guy loko va ri kusuhi na yena munhu wo tirhandela ti-jokes mara line leyi va fambaka yo Papa Rhulani a hi line leyi talaka ku you know i line leyi ku vulavula swo hlekisa ti-lyrical content ta kona you know that's why that line ya ku bye bye Shirami se nghena ka August ni twi nga ri hi yona vanhu va nga yi rhandza ngopfu ku tlula swilo swo tala
ivi then va yi susa ka the main ka single leyi va nga yi humesa ni twa swi nga ni khomangi kahle mi leswiya so yeah but anyway papa Rhulani ve le ku tirheni swinene sa hina ha va hoyozela as well la ka Nkanelo wa Gingirikani ku ani music lowu va wu ndla hi va DJ Mfundisi mara mele ku sungula ku twa ro sungula ku ri DJ Mbangi mara ve ri ku na DJ Chris yena kahle lo a baku swilo leswi mara nhleni twa va yisa un'wana la ka nkona va kha va swi endla leswi swa ku ba tingoma leta to vulavulela leta ti famba ku hi DJ Mfundisi leswi swi ndlaku hi papa Rhulani na DJ Mbangi as well va swi ba saseka va yisa lava la ka nkona abeza va humesa risimu vona kumbexana a va dumangi na vona as well va na titalenta va tele ngopfu vanhu lava titalenta kuma ku a va na ti-opportunity so ku va leke ri na salante producer va tekemisa loko va n'wi faka swilweni ni twa swi ni khomi kahle loko va gagashi va n'wi bukini ni twa swi kahle man is to appreciate the talent sometimes you just need that push ku va munhu un'wana a ku faka you need na hi fakeni vanhu hi fakeni mi nga yi tsiki hi kaya la ka Nkanelo wa Gingirikani fami hi faka nyana u faka hi fanele hi fakani hi pfunapfunana guys come on anyway a hi kuriseni xigaza hinkwini hi tiphina a ni vula leswo ntsene la ka Nkanelo wa Gingirikani nyora amtatsinto tora salute mi nga titimeli na n'wina va ka Nokeri mi va ka Nokeri hinkwaswo ya na n'wina hi ri tsakani i Miss South Africa ya n'wina i Miss South Africa ya hina a khensa guys kwa mina n'wi Nkanelo wa Gingirikani salute mi nga titimeli ni kha ni ku eka stores tshwelekile nyora amtatsinto tora salute mi nga titimeli eka stores